چتینر چتین کوردیناتور وشانش بو کاروبارین سیاستا دروا و اولهیه تلویزیون هابار ترک لگلمنا که چتینر بخیر هاتی من حسکر به کردی پرسیم خواب کم لحوال من پرودیسرم شیار گوت چتینر تخوازب ترکی به یعنی کردی بپرسم ترکی ورسوه بدی اما کردی باخفن نه که چتینر از دخوازم به کردی نه ترکی قصاب کم çünkü رودا تلویزیونی دی سورانی بلافت کرد به هندی من گفتم بلکه شکست باشه مشکلت که نه پروبلمه نه پرسکری که چتینر سبه و پکک بریارین خواب بده یا نه انجامین کنگره دانزدان لگور نرینه زیبت چمکی جوابı بدم yarın saat دمجمر داردارا یکی ته چاوره کرن که بریار بدین ده کنگره کرن دوان هر ده کنگره اندا یک حل بد yani bersivaka areni bu leya diyem bersivaka lorte bu Murat Karayılan u koma kol gel wi bu peşgiri dana biryara Öcalan Cemil Bayık u Duran Kalkan Kongre Wanji de heneki din biryara ka kol lahole dane لسبا دمجمر یک ده انجام ده کنگره هم بکنه یک و اشکره بکن یعنی تشتی کل ترکیه جیته هفی کرن ده و آرسته ایدایه yani şanda dem partiye u yen kol gel Öcalan hev ditin kirin u ye kol time kadın hev bu ko hem be Öcalan ra hev ditin kiri bu hem Kandil ra hev ditin kiri bu diye ko daxili serakayen PKK ve çibin sibe yani bize gelen bilgiler Ligor zanyariyên kujmer hatine de çekan deynin û rêxistin xwe fesix bike ji xwe Öcalan jî divê Xalida gotu ku em berpirsyariya dîrokî ez li xwe digirim vê berpirsyariyê Öcalan hemû berpirsyarî ya dîrokî li xwe wergirtiye lê ev tenê ne bi vê pêvajoyê re sînordar e di qonaxa duyemîn gelekî girînge de hinek serarastkirinin yasayî bê kirin de hinek nav biçin Norveç û Danimarkaya Afrikaya hinek kesek biçin Türkiye hene Norveç û biçin hinek welatên din yên ku tu behs dikî Elbet ev kesin ku tên yani serkirdeyên rêxistinê nêzîkî 150-200 kesî ne ev nav hat bi zelalî ne diyarin lê dema ev warne Türkiye cezayên giran derbarê wan de hene ji ber wê jî li şûna ku warne Türkiye dê biçine welatekî sêyem yani Norveç, Danimarka û Başûrê Afrikayê yên ku biçin Türkiye yani meselen Türkiye biryarekê ji bo wan derxîne yanî berpirsên bilindiyên PKK ez dibêjim li gor zanyariyên te wê hebin yan na berpirsên bilindiyên PKK biçin Türkiye û nekevin zindanê jiyana xwe ya normal berdewam bikin yani Bi vî awayî bi sê qonaxa de şêwazek hebe di qonaxa yekem de Türkiye bi ti awayî di hevdîtinên ku li gel Öcalan hat kirin de naxwaze ku li Iraqê û li Herêma Kurdistanê bimînin serkirdeyên PKK ji ber ku li Iraq û Kurdistanê bimînin dibe ku PKK-yeke nû ava bikin rêxistineke nû ava bikin ji ber vê kişî lîsteyeka 220 kesî tê behskirin ku dê biçin welatekî sêyem ji ber vê jî eger ew li Herêma Kurdistanê ya Iraqê bimînin eger heye ku rêxistineke nû ava bikin an yani istixbarata Îranê bikeve dewrê û vê pêvajoyê têk bibin Türkiye vî tiştî li ber çavan digire û naxwaze İsraîl û İran vê pêvajoyê têk bibin û dixwaze ku ev nav biçin welatekî sêyem û hinek beşê wan jî dê li Herêma Kurdistanê Iraqê bimînin derbarê vayê da yani hevdîtinên
به هرما کردستان عراق یا اربیل یا سلیمان یرا تکرنه و رولا برز بارزانی و بر رولا نچروان بارزانی جی دوی پیواجوی ده هیا و پشگیریه ددنه وی پیواجوی و بشکوان جی دل هرما کردستان یا عراق بمینن ده ریو بفکرم که کسی مخمور بین ترکیه نزدیکی 11,000 کس دوی داره هنه که در ریش بوان فکرم که فکرنه ترکیه جبرویج ده او لیسته 150 آن 200 کسی جبهی کل هرما کردستان یا عراق بمینن ده بسه قناغان ده بجیبجی کرن که بچنه ولات سیم هنک دل هرما کردستان عراق بمینن هنک جیده ورنه ترکیه خود دینن یعنی چند گریلاین پککی و چکین خود دینن و تفلیه پیواجویه ببن همو گریلا یعنی بشک جوان گریلان یعنی ترکیه چاوا دبینه ویاکی Yani şimdi tabii yani پیواجویه یا سایده سبه و پیوا دست ببکه اگر رخصتن به فرمی خواه فسخ کرنه خواه راگی نوجه شم پیوا ده رش نویسک به آماده کرن دنا پکه دا 5,000 گریلا هنه ده بشکوان ده کارن وگرنه ترکیه لگور تخمین من ده 3,500 گریلا دنا پکه دا وگرنه ترکیه وجبوی وگروان جی ده یاسا بینه سر راست کرن لگور یاساین لترکیه نزدیک 3,500 پککین لوی داره بشداری تچالاکیان نبونه نزدیک 10,000 جی دل هرما کردستان یا عراق بمینن و در دورا 200 کسی جی ده بچن ولات سیام وکن نور و دانمارکا و ورمسل مثلا روج آوای کردستان یعنی دیت کارم بیجم پشتی کو پککی خو فسخ کر نما و بشکی مزنج گریلایان تایبتی باکور در باسی ترکی و باکور کردستان بون ادی تو حجته که ترکی نامینه کو ایرشی روش آوای کردستان بکه yani bu süreç اف پیواجو ده 5-6 سالا بردوام بکه ترکیه حتی که باور نکه چک به تمامی نهاتنه دانین یکینه خوین لشکری جور داره و ناکشینه دما که بت آوه که تکز باور بو که چک هاتنه دانین ترکیهش خواه ده هر دمکه ده و یکی ده بیجه امل عراق نه داگر کرن امل ناو آخا عراق نابینن ام جوی اولهی خلوه دارینه دما که اولهی و داره به تمامی هاته دابین کرن یعنی کومارا حکومت کومارا ترکیه ده به حکومت هرما کردستان را دناو هفهنگی ده پیواجوی بریوابه با او پشمرگه ورنوه داره ده ترکیهش خوش و داره وکشه ترکیه هر وقت بجا که نب آرمانجا داگر کریه لوه داره مجار الوه داره پککه حتی ایرو دوار اپراسیونل ده یعنی که بکار به لشکر ترکیه بشتی و پیواجوی دیوه ترکیه آماده به راست به مظلوم عبدی را بده و بستینه و پیشوازی مظلوم عبدی بکه و پیواجو هلبت نه حسانه 10,000 ترکیه یعنی دوری هرما کردستان یا عراق بو و زمانه که تند لدجی دیپلماسیا کردستان بکار دانی لدناف دمه دا یعنی حکومت هرما کردستان گوت و نشانده که لدجی ترکیه نگفک و تهدید که دخوازه کلوه داره مافه کردستان عراق ور بگره و ده هر دمه که دا آنی زمان لوه داره جبو کردن لسوریه جی ترکیه او که دانینه دما احمد داوود اوغله سروک وزیر بو بشار اسد را هفدیتن کرد داخوازه ترکیه بو که ناسنامه کردن لسوریه به داین اگر لوه داره داخوازن کردان به نجیب جی کرن و ین ترکیه به نجیب جی کرن تاوی مظلوم عبدی جی سیستم سیاسی کش با ترکیه نبا گفک
و وای با آوای که اشکره بین زمان دوی چاقه بالانس بین آخافتن و بجارده بین آخافتن نها وکه باسکه کی پککه کد دناو هنک چالاکین باسکن و داره که بشتاری چالاکین ناف ترکیه دبن سبب پیوه یعنی kalmadığı zaman o zaman دما کو نمینه Türkiye'nin de ipotek koymasını anlamıyoruz. yani bevatar bu Türkiye ipotek ki yani ya kadar ser persa kurd Yani o zaman Suriye'de dilmukhun engel koymasına da gerek kalmıyor. dve pevisnak ko edil ber astang baji Türkiye lwedere Konsolosluk açmış. İro Türkiye konsolxanaya xal Kurdistana Irak ve kiriya u pewandiyenin diplomatik en baş hana hatta ko PKK Türkiye daxyani xo Armanc negra u mazlum abdi u awal wedere yani تشتكي يعني جسبه بيفا دي وين مديا يا تركي PKK وكان ريخصنك تروريست نبينا يعني Yani tabii ki beklenti helbet tiştete çaverakirin ku terör bi dawî bibe Türkiye divî warî de ji aliyê siyasî hem ji aliyê maddî û civakî ve berdêlên giran dan eger sibe ev xebera xwe ji were û PKK xwe fesixkirina xwe îlan bike ev pêvajob vayekira sînordar namîne li Avrupayê yanî baskên wan hene medya wan hene televizyonên wan he divê ew jî veguherin Türkiye jî neçara ku biyasan pêşiya siyaseta Kurdî veke ev tiştekî asayî ye di nav rastiyên cîhanî de ez mînak didim dema saziyên medyayê ya PKK eger xebatên ji bo propagandayên dem partiyê bikin de ev tiştekî baş e asayî be eger bi zimanekî tund Tirkiye rexne nekin û propagandaya terorên nekin dibe ku di demên pêş de Tirkiye peywendiyên xwe em diaspora Kurd ra jî pêş bixîne jî hîviyên Tirkiye ne Çetin koordinatörê weşanê ji bo karûbarên siyaseta derve û ewlehiyê li televizyona Habar Türk ji İstanbulê bîvanê bûyî gelek spas